Kinong hikai jong ka fastom mentah kasingi ka arterik urisau kila rai berpersang eno ke jengya ki hadin baka sarkar kala khot ekran kinong hikai ki bahap hapok ka chatri jong ka fastom kumta mentah kasingi habakran cikilat pathai khubor nakalyang ubais presiden ka fastom ubasan bon jungai ula ong nadu ka arterik unailor nakalyang kinong hikai kila penoi ke jengya ki padeh ka live arterik unailor ka sarkar kala khot ben ekran bat kinong hikai lengba menteri rangba ka jelau Konrad ke sangma Hai, sao, kan, rêu, nhiều, ca, tai, sipau. Di kuma pila tiap hi ngila sedang ke JP nadu ka arpu arterik. Di hendrai kadai nadu mensisi kata ka arpu ka life arterik. Bangi yo ia ka jingtip na e-commissioner secretary ba chief minister badan burom jengi ukhat ya kran jengi inen kasngi hakapor lai baji janmit tenrai hakastep nai baji nilayo biang ni ka phone call nai commissioner secretary ibala ong yangi ba chief minister ula postpone ya ka kaji kendu jangi hakapor lai baji ukha wan no hakapor posting nomor ba don program sya boy de hadien nilayalek bat nilayo ban ya kendu ya chief minister hakapor khat arduna di nakaliang jongi ringkat bat iperlok garu ki belayawan lang kabaningkong kalong ba ni peni bet nakaliang jong sarkar ya kajing kabangi kinong kai ad hoc ni laya kendu daki pau nem bat ni peni ru ba kum kinong kai ad hoc nginom lada kani kajing siu ko jongi kalong bet fix kamut lam kanu ka extra allowance di hadian kajing ya tai kepala pun ni akran ru syapang kate ka demand ka jongi ka balong ka deficit system lani ka deficit pattern ke ondang ya akran ya kate nakaliang ka sarkar kalau ong ba ladangi ni bu be ki ki atli ki kendan kamut ka kata ka jingbei pisa kan long ka babun bahaya ka state government di hadian bangle ya akran la ya perkat pa kanu ka bah kanu ka basniu ke nakaliang ka sarkar kalau ong ba tong nya perkat no da ka wei ka lat ka lenti like no nakani ka demand to nya kelet no ladangila no ban solve ya kani ka jing ka jongpi di hadien mengelaya patai sani bha nilai keren ka bakut nilai rai yakini harum kemut ka baningkong ka banglaya rai kalong ba ngin yo no ya ka basic pay ka bamut ya kani ka basic pay kanwan katkum ka seniority kemut kanamlong gaju wahikai dang hapo sipau snem unyo da kumboi bapalat sipau bapalat arpo bat bapalat laipo snem unyo la kajong ka basic pay ka ba arpat ngin yo ya ka DA ya kani ka DA larai ban ai sisien sisnem ka balong bakan yarap yang ni kinong hikai hakani ka jingkiu dor jong kimar kimata to nangta ka balai kabangi laya bet balaya menjur lang kalong bangin yo ya kata ka Central Provident Fund kaba ka CPF ni ong kabangin yo persen na ka government jong ka basic but persen kemudian contribute pat kinong hikai hakata ka account ka jong ki ka khot bet ka CPF account but ka khadu kabangi laya bet kalong nakabenta kani ka Detcom retirement gratitude kabangi ong ka DCRG ti ha kabagi day bat kani ka DCRG nakaliang kinong hikai ngilaya menjur ba ngin ong ba ngin contribute nakabenta kani ka retirement le si nakabenta kani ka contribution katno ngin contribute ngin siapen bet bat ka education department hakini kita yo kisni kibanwan to namar ba ka government kala sim ya karai ban penhap yangi hakani ka bakiong kata ka new pay structure kamut ka bampat judan hapo kani ka jela ka jongi te ka government kala panpor along aipor yangi lai benai bangin penkre ya kani ka new pay structure nakabenta ka basic nakabenta ka DA nakabenta ka ngila banong ka CPF katno ngin yakhen te aipor ngi live nai bat ngin sim ya karai katno ngi dei ban siu tulop ya pi kan long shwa jong ka Christmas
Namun in I give ya pi kamut dah kajing penbena katno kinyo ya katulok. Nangta ya katulok ke patmai pat. Sarkar bat kajingnya menjur lang jong kilekot nilong ba dai ban sedang no nadu ke sedang ke financial year senyam patmai kamut nadu ke sterik ke jong April hajar kunrio inong ikai school ad hoc kinyo no ya katulok ke patmai. Takani kajing yo ya katulok ya kinong hikai nadu ki pre-primary nangta ki LP nangta ki UP nangta ki secondary nangta ki higher secondary nangta ki nong hikai science teacher nangta ki nong hikai Hindi bat kentup ru ya kini ki ad hoc school ki badai ki school step bat ki school meet kapamut menta kani kecik penkiu tulok da kan new pay structure kan kentup ya barok ki school ki bahap ha ka ad hoc system ladang isim kelum ya kecing ken menta yin poi jan kumba shipo hajar ngut kino hikai de hadin bangila pen snow ya kani syaki parlok nong hikai gejongi ya syong shwa ya kasi isi hangni hasilong bat hapo tura tidak kawai kajing mut kasi isi kalau ong namarba hot nyemyo ya katai kasi 4% ke bangi dawa hendra ni snow ba 9% na kajing dawa kajongi ni layo 9% na kajing dawa kajongi ni layo tidak kaliang kasi isi na baro artli ki jaka ni larai ba ngin sange no ya kajing yaki te hadin nang ta ni lawan ra ru ya kani garai ya kani kajing ya keren bat ke sarkar hakmat jong kinong hikai hagaru bat hangni hasillo de baro kinong hikai hiru dakawai kajing mut kiru kilarai bangin penkut no ya kani kajing yaki kajongi menta hikasi te nakaliang ke federation ningko ikwaru hangni lingba ka media bangin ai kublai kerpang yaki parlok ki balai arab bak lano senyang nak benta jongi mangin penken mau hang ni kajing kublai ka bakerpang kalek sengjong ki Meghalaya Commercial Truck and Owners and Drivers Association kabalawan madkersyan yang ibat akan juga por kabalano senyang dak kepisa sanko haja tingi ai kublai lu ka bakerpang ya iba kermen yubia ibalong chairman jong kasur kabri unyo trap ibalawan ai mensim yang nadu pasdang jong kajing yaki nangta syu ni ai kublai lu kerpang ya kinong mikmat jongi ma nadu iba Edelbart MLA jong kanot Shillong nangta iba Powell ibalong EMDC ba EM kibalawan kersyan bat kibalano senyang yang peringkat bat EMDC jong ka Malki Lai Mukra ibalawan mentan banwan ai mensim yang ni nangta ni ai kublai ru kerpang ya iba Robert Karjavit iba nadu pasdang ilong ai mensim jengi bat ibalawan ru ban ya keren ya kijing kejongi ha kaju ko poru bangin pen snow ya kijing sha ihe no ya lam jong ka UDP nangta himla ru ban klet ya kajing kersyan jong ki kenhun seng bhalang ibala judan ringkap bat ni nadu kisnem ki bala dep hadu menta ila banong nadu ka seng KSU